Story time. Ngihlala ngisho nje esihlobo sami uma ngikhuluma nabantwana babanewethu ukuthi bengazingeni izimpi abangazazi, ikakhulu ezabomama nabo-anti, obabekazi, odabs, bengazingeni ngoba ibona abazolimala kulezi mpi, bazoba ngama-casualties. Ngibatshele ukuthi mabafuze mina ngithi ngiyaphaphama ngiqala ukubona izinto, ngaba yisitha esikhulu sikamama ongizalayo ngoba ngithandana nabo-anti bami, odabs, obabekazi, ngoba ngithandana nobaba ongizalayo, udede. Laba bantu babemhlukumezile umama empilweni yakhe, ngakho-ke wayengabathandi, kodwa mina azange bangihlukumeze, bebengithanda ngendlela eyisimangaliso. Ngakho-ke mina ngiyimi, angizange ngibe ngulo umntwana ofuna uku-inherit-a izimpi angazazi. So ngangibathanda bonke, umama ngimthanda nabo ngibathanda, ngingafuni futhi ukuthi bangifake endabeni zabo, kodwa bona babengakuzwisisi lokho. Befuna ukungisebenzisa njengebhirishi abazobe bechapha ngayo uma efuna ukuya kulabana, achaphe ngami, lapho befuna ukuza kuye bachaphe ngaye. Ngagwala-ke lokho mina, ngimncane nginjalo. Babethi mabengibheka bathi, wena ingathi kunomuntu omdala ophakathi kwakho, indlela okhuluma ngayo kawukhulumi njengomntwana, kodwa kasikwazi ukuthi kungani